Mwena wa Gitengera kaunti ya Kajiado turakora wiyandikithia wa Huduma Namba ugithie na mbere. Uyu ni umwe wa aria marikitie kwiyandikithia na akaheo karatathi gaka karia thutha wa wiyandikithia kurika agacoka nako niguo aheo kandi yake ya Huduma. Ilitishwa ID, kaitishwa KRA PIN, alafu kulikuwa na NSSF, NHIF. Hizo alafu na driving license kama ulikuwa nayo. So ndo nilitishwa. Tukaregister, alafu tukaambiwa tukuje hizi ni form leo. Tumezikujia, tumepewa, alafu tukaambiwa after registration ikisha tutakujia cards. Uyu ni umwe wa Kenya aria matuite itua ria kwiyandikithia atakuguoyohio ni muhuhu uria ukoretwo gicokia angi na thutha wao kuiguithia ati uhoro uria mekuheana waya gukorwo utari mugitire uria kwagiriire. Na trust government, so sidhani kama kuna kitu tafanya niogope mimi kupeana details zangu kwa government. For example kama ID ni wao walinipatia. Ona gukiri uguo kuri aria matari maretikira kwiyandikithia ni undu wa itumi itiganite icigo-ini cia Murang'a, Gitengera, Lang'ata na Nyeri kuri maugite matire marataukwo uria namba eno ya Huduma ikumateithia. Ndiramenya Huduma we irathia atia, no ingimenya makiria ri niguthie na ndiyandikithie. Toro ndiramenya niki ndikoretwo ndionete mundu wa kundariria Huduma Namba niki ne kundeithia atia riu nikio gitoete. Oho angi makauga matire na uma wa uria uhoro uria mekuheana uguikara wi mugitire makiuria thirikari iheane githomo gia kuigana iguru rigie wiyandikithia uyu. Sijaona mtu ambaye ananieleza hiyo. Sijaelewa hiyo ni inamaanisha nini. Wajua kitu huwezi kimbilia kitu na hujaelewa inamaanisha nini. Sasa Huduma Namba sijafahamishwa kama kunaandikishwa. Angi nao maregwatia kwaga mahinda. Huduma Namba ndigo ni namba ya thirikari yota namba ingi tukorwo nacio ta kibande na namba ingi toro ginya omundu ni ekona namba omundu yake ginya PIN namba na ni njega na ni ndina thina nayo no njiri andu moe no ni hako ni hari itonete mahinda. Makiria ma andu 20,000 ni marikitie kwiyandikithia kaunti-ini ya Nyeri kuma wiyandikithia uyu urugurio metereire maciaro ma namba eno. Wathie gwetha kindu gwa thirikari ni uriheagwo narua na ukahingirio bata waku narua. Koguo ni turahoya andu meyandikithie, ni twacemania na tongoria itothe makanitha. Thirikari ititirithĩtie ati wiyandikithia uyu ugukorwo na uguni munene hari Mukenya o wothe kuona ati agukorwo na mweke wa gukinyirwo ni motungata maya kwa uhuthu thutha wa maundu make mothe kuigwo handu hamwe. Ona thengia ya thirikari gutariria ringi na ringi ati wiyandikithia uyu wagirirwo gukorwo ukiguna Mukenya uregani uria uri ho nduikaine kana hihi ni uguthingithia